Ovo je čas bosanskog jezika. Bosanski jezik za prvi razred. I dobro mi došli, đaci prvaci. Za današnji čas bit će vam potrebna knjiga, sveska i pribor za pisanje. Ako ste sve to pripremili, hajde da počnemo. Da bismo razumjeli tekst, potrebno ga je čitati ili slušati onoga koji vam je čita. Posebno je bitno da pronađete nepoznate riječi i da saznate njihovo značenje. Dok ja čitam, vi pažljivo slušajte i podvlačite nepoznate riječi, a onda ćemo razgovarati o tekstu. Pomoć. Tata se ujutru spremao na posao. Rekao je Orhanu: Orhane, donesi mi mantil. Mama, donesi tati mantil, reče Orhan. Orhane, daj mi cipele, reče otac. Mama, daj tati cipele, reče Orhan. Orhane, donesi mi kišobran, reče otac. Mama, daj tati kišobran, reče Orhan. I eto, Orhan je tog jutra pomogao tati. Stvarno, nema mu se šta prigovoriti. Sada ćemo razgovarati o tekstu i pitanja koja sam pripremila su ta da bi lakše razumjeli tekst. Gdje se tata ujutru spremao? Tata se ujutru spremao na posao. Šta je tata tog jutra tražio od Orhana? Da mu donese mantil, cipele i kišobran. Da li je Orhan tog jutra pomogao tati? Ne, tog jutra je pomogla mama. Da li imate šta prigovoriti Orhanu? Vidimo i djecu koja se zapitkuju. Napišite u vašim sveskama i odgovorite sami. Prepišite rečenice pisanim slovima tako da podvučena riječ ima umanjeno značenje. Hana je razbila ćup. Podvučena nam je riječ ćup, a njeno umanjeno značenje je Hana je razbila ćupčić. Druga rečenica, postavili smo sto. Podvučena nam je riječ sto, a umanjeno bi glasilo postavili smo stočić. Sljedeća rečenica, po polju je trčao konj. Podvučena nam je rečenica konj. Umanjeno bi glasilo značenje po polju je trčao konjić. Hajde da vidimo narednu rečenicu. Harun ima novi šal. Umanjeno značenje za podvučenu rečenicu bi glasilo Harun ima novi šalčić. Šta smo primijetili? Da umanjeno od ćup je ćupčić. Umanjeno od sto je stočić. Umanjeno od konj je konjić. Umanjeno od šal je šalčić. Ovako bi trebala da izgleda i vaša sveska i vaš rad na današnjem času. A sada ću vam pročitati jednu zagonetku koja je vezana za naše slovo koje ćemo danas učiti. Duža
ili kraća. Nije za dječake, odijevaju je djevojčice, mame i bake. Šta je to? To je haljina. Na ovoj fotografiji vidimo nešto što koristimo svaki dan u ishrani. To je hljeb. Njegovo ime počinje sa slovom H, koje ćemo danas učiti. Otvorite vaše sveske, pa obratite pažnju na velike i male linije. U jednom redu upišite veliko pisano slovo H, a u drugom napišite malo pisano slovo H. Nacrtajte i sliku koja će vam označavati slovo. Evo jednog učenika koji je već počeo da piše i njegov rad izgleda ovako. Pošto ste vi prvi razred, veoma je bitno da uredno pišete. Djeco, ovdje imamo dvije rečenice. Prva rečenica je Hanu hvali učiteljica, a druga rečenica je lahko je Hani, nju voli učiteljica. Od vas zahtijevam da je pravilno prepišete u sveskama, a potom i odvojite rečenice na slogove. Prva rečenica Hanu hvali učiteljica. Hanu, riječ Hanu ima dva sloga. Hvali također ima dva sloga i riječ učiteljica sastavljena je od 5 slogova. Vi u drugoj rečenici pronađite sami nekoliko riječi i odredite koliko ima slogova. Napiši pravilno pisanim slovima. Riječ oću. Da li je napisana pravilno? Šta mislite? Naravno da nije. Pravilno je treba napisati hoću. Riječ ljeb. Da li je pravilno napisana? Ne, nikako ne smijemo napisati ljeb. Pravilno napisana riječ je hljeb. Sljedeća riječ Alina. Da li je napisana pravilno? Naravno da nije. Pravilno treba napisati haljina. Sljedeća riječ lad. Da li je pravilno napisana? Ne, nije. Pravilno napisano bi bilo hlad. Domaći zadatak. Vježbati čitanje teksta pomoć koji se nalazi na strani 97. Pisati pisano slovo nekoliko puta. Pisati i čitati rečenice pisanim slovima. Vidimo se na narednom času. Do tada, doviđenja.